Achimanso ene apro eyi atia kama kwanta. Achimanso ene atia kama kwanta. Eye kwan bi a emuwa. Na eye kwan bi a one of the shortest way utumi diko enkrotuan kese awdo bi Ghana ha. Enkra age wo mudi wo Ghana ha. Edwadifo faso, abadwumefo faso, ekuafo faso. Achimanso ene apro eyi atia kama kwanta kwan ATN ekwan. Amantam kwanta kwan na mikan. Eye shortest way to Accra, shortest way to Akwatia, shortest way to Buadua, shortest way to Asamankase, shortest way Akanten, shortest way to Osnase. Enso kohwe kwan de tie pa. Onabuoluwa aden. Yeko parliamenta. Wo me hwe so hia ne anwokyere so beti onabu kan wo bi. Mitie Asem Dika. Mo yadase Lodi na nyame nhira o. Uko parliamenta omaimu wo ma ebehwe se ohia ne anwokyere so beti no. Asene manso across district MP Honorable George Kwame Abuaje aka Oluwa oka hu bi oka committee no bi nenti afia koba ne sen enenti such a distance fiti Achimanso de ko Atiakama kwanta ATN aye one of the major roa eso shepa esanse nipa faso omanfo digwa woso omanfo pemano aduane ewoso but eno kohwe kwan na asai yesi yeye na yebeso ne nsa ne agya toɔ ne abetu ne nan ne agya toɔ ne aso nafu ne agya toɔ saa ne aye okwan no Atiakama kwanta kwan saa ne aye ubeje de se endo enso toyai enso na tokwan mu ma o koma nso ba bia health center no no enso na tokwam mekai some years ago it's last year ye tuwana mo di huduma ekoma nurse fo eka ohawo mu fam efa saa ekwan hu according to mo no msi nso to a upadwena tokra na okwakoto edin ache ofa pragia ana ofa moto no wa charge wo because of a kwan ketuwa bi na omani mo kakra bi na asaya nso ni to a unya ba bia mfa no be 2 years ni 2 years ni o me come here free information officer ayi communication officer ema sinema so across constituency Honorable Entwibo Osiakun aka Honorable Boja de nanu be fefa ho a entimi a nso ato a pra omanfo a edi omanfo wuse no me fraw no asan ba be job me eye party mu party nti mu be ya den nipa won ato no mu party nti ade ne nye mu amunim sa de mu ntu ho na mo mu amunim sa de mu nwe ho enso na ano ne nam ho no control no cancer my enemy all because of so better party nanim na nipa so tu Achimanso de kwa Atiakama kwanta enipa fa so ede ye betumi akan Achimanso eko Atiakama kwanta enipa efaso adwadifo a efaso okadafo mu ye adwuma nyomo no aduane pragefo efaso ekuafo efaso ye betumi akan enso ekwanfu nti ama iso to a obi ntumi nkwadwuma ekwanfu nti ama manso na Atiakama kwanta enso to a nurse fo kopadua na dikra na yomoden Aden why enso nurse ni yo to no nanima sepoto ni pe ba ya ne ate pe ba ya ne ate e ba ya ne ate pragiafo no mo ne na mo mu na asam ni nyom so mfaso taxi drivers a eyadwuma free Achimanso eko Atiakama kwanta assembly ni nyom so mfaso udisani mo weni na tontanya mo MP Honorable George Kwame Abuaje aka Oluwa woma ebehwe so ohia ene ekom so bete ewo Ghana no oka hu bi enti akoba ne sen ene enti kwan we are down more than 1 year every blessed day so to omanfo kem but yemfi enso to omanfo kem but yemfi meni ukase uko miamia udro bia ya start ya ye contract
efrase ye kwan bia within 1 year o ma frase ye kwan enti den na kire say we ya adom more than 1 year yentumi mpushi na de ama kwan yentumi nya no yentumi nye den na kire because me no ka so ko Ghana ba bia ye kwan gidigidi amike kwan no krom ba ho ansa na atia kama kwanta ne man so kwan ye ba ho enti den na kire say se man so kwan no ye dia to ye trim ya fa ho dadwene hagen ye dwene ho pa dwene manfo no a den na kire say yentumi mpushi so far as I want tumi no ya me tumi no ye kuta tumi no ba bia tumi wura enti den na kire say yentumi wura wuram emma tia kama kwanta ne man so kwan ye nye ne nipa bre nipa tepenten kwa kwahwe anu enso to kwa ye de tie anopa no na to kwam enyume me san kwahwe enyume me kwa de na atwetwe we ye di pianka we ye di pianka Asem Dika enu ntini ye ka no Asem Dika enu ntini ye ka no Asem Dika enu ntini ye ka no enti achemanso no pe mi chamo mu die mia papa achemanso mu die mia papa because sa attack ma kwanta na maso kwan na enye na atete no die abufo no kwan say wo mo ba so pen so mo ba be enti no on say contractor so kwan so a so far so wie ya on siesie ye no baby on ma ebe chakachaka baby be se ne de keka ho ekwan no ma ye covet kama bebre o ma ye covet bebre akase ebe toa so ne agu kwan no so en akwa ye dadwene sisie yi eno ena akwa ye dadwene sisie yi ekwan be don ma mafia ba ebe don mafia ba ebe don mafia ba enipa bra osu nipa pra osu nipa hwiska osu ne de ye nka ho Achema suna prokuma attack man kwanta media prokuma say achema so media mo anopeda mo so muni attack man kwanta masemuni na mu bre papa ezo to dia mo bo say okraba watongum me say anopedia media mo demni fadue achema so demni fadue achema attack man kwanta na mu che pentenkwa mo bre wo kwanfu yisuo na mu ye ne deni na me se mo fahini atia kama kwanta na anopema ba Brim Central Municipal Assembly so achim aboabo dam no dam na eyowuo yenim se yowuo but hwa ne yehwe anano abrem galamsiam na ko dwirigu omanfo so de empenufo toto hura ewo paymantem eto petrogu kam etunu hwi ekoho minwa bekom na sampenufo yanim se dwumadie bi sa ekoso ewo se eyewo woma eyo masade ewo so mo hwa dwuma no se dwuma na mo ye no se empo aban ama mutumi krata ewo se mo ya de ewo se mo kata so na makata so kom ye wo bia ye ni duty wanfi enso edugu nipa so ekum nipa no penfo toto rofia premantem ene e premantem miamia do bi ni oman mu eko tese de ni de pa ni se nipa wu ade ne nye ye ka omumfie o de pa ni se diewu ediewu dia eja wadwo taki mpuno wa obetwa tikitaba no abawe he ona baba no ona baba so abe cancel back me no wa she nkran enu ne epe ne de say chichreman ye de say chichreman ye nim pansa de ne nye ye nyo but ediewu wi a na afi ne pankwa sore ne ho pem ye de say chichreman di macho Facebook live ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM owu ba kwa da chima bo abukro dua mu a ye na nim se yowuo memi tumi nya wo hwe de betumi aya na meka no e na meye no ye na nim se eye owuo cause ensu a eye omode ye somode nye emoa pond wo mutu na kitikiti
Adeɛ kye adeɛ sensuo toni na no. Sensuo ntoya ensuo nankasa honho no asase no na edwidwiri bigum. Ensuo tonso na ebam. Tisa me kan sansuo no eda chema boabo no. Aye kesia akata asase yantam 25 acres. Eso enti just imagine ensuo ane kese eye 25 acres. Tiwa hwe ne tenten se de tenten so te. Ne sensuo weji buma ewa aboabo a ye de fan yini. Enso ye ton me ba be kama asem. Meko West Akim na se asama kese ne potem. No. West Akimecha Samaka sene ne potem nso. Kroba kwa de achimo senase. Wo mu se ane ane ombedi nkomo na me bompa ye ma wo mo pa. Atia kama kwanta ne manso kwa afu no. Me hwe ba bi ombefa. Me hwe ba bi a wombefa betutuma beduru e de omba meka wasem. Den omba omeka wasem. Kosa kwani ya ka ukon kranya umre udifa wa tipa wona wo sino akosi asamanka se party moko. So enye ntiache okonwan. Enti Achimo Senase Development Youth Association. Emabru nu nka bomuko. Wo mu afrase so mu si ayarsabia amachim Senase hallelujah. Undukro ye den. Di nom ne joto nom kwa. Ema penny mema pen kwa. De bia sore wa hye amawe. Wa hye medimedu ena adenam. De bia no pa bia no na adena ompa bra bia ambo. Unya sika kakra ton tade na otuto pictures na fefe so ucho pro. No kwa na odwen. Unya sika ba siesie kakra kakra ba besia ba mamu. Be siesie ne nketen udi obedi gwampo na de trato. Na de ai bibiru nye o ya na da ton tade mpaboa ube konsuna maami ekuani ti se maami ya. Ekuafonsu koko tam nso ya onya oga. Onya boga. Oyo chami. Na mutu ton tade ne nam kokoko miamia odu bebe kwaji ani je de enye bone. Ebia wan say wow fine. Ba we dia no pa kosi anwumre edwode kosi memene da oginam ginani nye sika kakra ginani taza onwi nsia bio ebe kakra we ka say mi unyanka eno so beduru enti we dia ko achim Senase amabunu no ado womu esi ayasabia tele ebe gini pankwa ebe senipa yade ebe sanso ajadimpa ama womu anope ya ne ekuoni mani bi ene empenifo edi ekuoni ni bi ebedi nkomo all the way from Achim Senase kaisha no say ye wo Osurase ene ye wo Osurase e wo Achianse district ena Senase e wo West Akim municipality enti West Akim municipality asamanka se Senase de no e ho ne ye kan Asem Dika na watwetwa mu yadwumadia ne yedi wa abro di Ahenkan kwa amebo a eti adwam no obie phone lines tu mu no ofreni ba ko frey efri Achim Achianse o se friend Prince na ofreni na obosobo e wa Achianse police station no say nti omumie da na enu no di Ahenkan kwa amebo aka se enti osna Achianse fo nti sempo wo mumie ya mo nso mu nsiesie eyi hu kakra ena ode to ayi Prince so say krachi de bia o di police station enti wo so kra kodo ho a enye ya na apututu you ehona ena Prince a ofi Achianse oyo freni no e ka so okay odi Ahenkan kwa amebo aka ne sade a obi ni mo obi kire dia kronso agimframa ebu oba ko fonso ne santumi nkata nyankopɔ anim tisi waka ne sade a yenso anu ani nipa enu nti Prince ji tumi se oba kodo Achianse police station na aka nwuramburu fie mienu ko fie nan enwa ekusu no obeba kodo ho agro na wotwe mu me bo me nto achinchin ya me koto so awam wado coach ado wakodo police station na si Achianse no foforo no wakodo funfram
tenta no pay any prince ebe kasa manya ne tese osenyo no nko ane doi oni nko for do bia empo assembly member kan hu bi na mi hira mo anope be di nko oni pa ya dia sa yeyi ayeyi sano na no pay abriba ma ebe commentary e kwanfo suku aden akanwuram aya sabia enye ena fi awonidia enkoso ye enu commentary ne be ye se abriba ma tan kuchu opoku wa baba be cancer se abriba ma shanenso se abriba ma live commentary be bro ho na beti atia kama kwanta kwanfo wate ball no piama wan akotomole ase ball anyame adom sesi adwi ball na adua ball de oso ye dua ball de oso hwan na ekoso eja wado akomo no ase okokro basi school na akanwuram ose munyame abobo na so da bia number bi ajei ha ena de kwa ameye baako na maye one-on-one interview miwia na masan kyerɛ madwen ewo aboabodam ne so enti mi frase ewo aboabodam ne so achima boabo mo amote amafrom gwa mo botan eti ben filling station achi no kwantuni baby me umadia so dina bobo mi ami nimbwa yari no bobo mi ami nimbra sense no bobo mi ami mo pese jide nyami o no nimo so bi no bobo mi ami nimbra yari no bobo mi ami nimbra pa sense no bobo mi so for adwen trefa 0594 841044 0594 841044 adre nyami o so bi no boku mi ami yami na bobo mi ami nimbra mese so na bobo mi ami mo jide razo no becho pampa tana yeah for CK Lab posinia ochika oheka nanima ne kana nimu hwe unhu nipa sorting but ne kala ne se de chenu unze ne nza daso ye CK Lab ano pemchia o uye posini e wa chim da chim man so aprokuma se babia o ajingo Sergeant Bash muna mu ya posifo ano pemchia mo posini ya from Frimpong Ota wo barrier on mono ota ko duty opa and pay good morning yeah from by Bansi so be no bokumia jari no bomia minimanda sense no babamia minimo yeah from Bansi o your police ni e wa chim wanchi Bansi senior Bansi and pay good morning empomboko de Nimbebia me wada Mr. George Niaku aka Bulk Money Enumbo Brimdin George Niaku aka Bulk Money Ese abwas ro hwe no anweni bu Bulk Money ani pe bi o hwe no anweni bu Achim de share Bulk Money on pay good morning one our president Emma Bulk Money Foundation one the members ni na good morning. Don't walk, you don't try. You suppose me try. Kill up, come, person, person, we don't mind, boy. When I land softly on the sofa floor. So far, so good. Go need back out. Let me see you. Let me see you. Asem Dika, chima menti ajo abo arrest station chi. Beto asaka kokote. Enu ani se metata so kalo bobi bibia wa. Oh, munya de beni abre menti
Kevin to meet ya, Kevin you. Kevin to meet ya, Kevin you. Aturenchema ya esisi dosun na die ehu ba kopa ensuo asase wo so ka ho ejanso eka ho na saa nneoma miensa wei afibia uko amaudo bi so a ediewu Ghana de eye constant K invariation uko masima obete sabrofo constant K invariation say amokuo Mr. Ntiamu no am a math teacher e wa Tefa Senior Technical School. Constant K invariation. Na eseno no just say uyini free menye Ghana de ya ma na koye san. Se aturenchem ne de eja ebediawu se nsuo be yira fa nipa ensuo be yira se depade ensuo be yira kum nipa constant K invariation. Yanyam finhia ba bro 60 years. Otifia na se hu se bibi nya entantem na wahwe no asovo edan wurade ne dan ma han a ohun se babi nyua no akoye ohun se babi ase no akoye ohun se babi ase no akoye because enye the problem manipa no eja denti na yenso yete oman mu a bibi nya yensiesie but ade ne tokoso a die usa ebiem yenim sa ade we nye yenhwe nka ho hwe but ediewu a ne edidimirika ne ekon achima boabo dam no ebusianfo mumra Facebook live Anyway, ebo na mafimi bra pani ye fe no Samuel na Samson ye boa do na fe no coffee me bra pani no ye papa baako matesro ne maame enesro me maame that we are more than one father. We have something in common. When you not dress, in print the old jasso and a pay Brad Jeff coffee and a pay good morning. Semi hoon and a BB, ya you. Me patch up Facebook Live. Search Ahenkan 93.3 FM. Brabe ya achima bua dam no brabe. Brabe said the so na ya ton Brabe said the ensu abuabo ebo manfo kokwa ye ton hwe. Brabe said the ensu no buafu a ye ton hwe.
Brabo just said nsuo toguma baya yete ho hwe na enkofo nso si dan wo ho ei omanfo bi wa kukuduro ebi akoma no ase jata ne krama akoma nsuo te se enfo pona kasa ei kwafo kasa no nsuo te se afi bia nya afempo de bia emu bai na omanfo nya kukuduro esi dan wo ho ekodi bum sisia na kuwa ana ekodi bum sisia na diwawu a na obe ha ban but you know person nsuo bai nsuo denden na wakoji asase wo dan ho nsuo na wusi dan achima boabo bra Facebook live na bra behwe na wotwe nsuo ye totɔ ye fefi be se di nsuo na ye ejirima ekwan fia eda nsuo ni kro ni ntam no anonom na makaka krabi na jim ode bra Facebook live just join me on Facebook. You people want me to speak English and I'll speak English. Nimsi Owusu anope good morning. Nimsi anope good morning. Special good morning. Empombo kodie Owusu eduomi. Bra Facebook live ode bra mo ayaka aboabo dama yaka mo hunda no. Bra Facebook live bra be enso ni sade tie. Enso na akava asasiyenta more than 25 acres. Enso ni bokoko se nya wudi a ebedi. Enso ni bokoko se nya omanfo a ebe pra wo mo. Because one se wuyi ye gidie to nkan se enso no eye enso empo bosum betumi atenam no. Uye no to nkan a. Se bosum ti enso no no. Bosum so de ompafi. Bosum empafi. Enu tinso bebre tumi yiri enam nneoma bi omanfo ye wonsuo no mu enam niye bi omanfo dan na di wonsuo no oba chima boaboa enso na down no bagayam dam no enu nchen pe ena boabo meka se kroni na kroni fa eho no mutu ball agu enso ni nchen pe o ena metumi aka susu pi se boabo kro duam ya no sei kroni fa eho eno mugu bola bola no so mu nsem te se de okwa brochi aye wo paper bola your rubber bola wo mu nsem aboa dio nipa dio rahwa bibia straight e hon mo na eko o de bra Facebook na obi buza obi kaze bi o si kwaku why is achim dabi and menkan wasem amisco spelele di frika so I say AK our comes into us so now in Kumawu Mongoy and said you whom when Mongo Kumawu Mongo to a yampia sa all because Mupe to me Mongo to a yampia ye tram ye de baby abeka udin kunu abeka o we abeka ti spelele ato amonko mama bai o si NPP Ernest yaw anim ayo yate Mongo to manen nana ya buachi yi adom opoku agema o si good morning you are the best udemufua na oso adaroma o fabro nya hwawe crackers kakra Dr. Owusu free yakoto waire yo Fidel Hayford as a good morning host kwa ni kusibu adum osi ode ni message we free tadi kwasimintim abusiafo me kenka amafo adwenche na betumi adumachi o Facebook live ni YouTube brabehwe achima boabo dam na yakaka obi hunda brabe dam no enye se na dam ni tio we ye nanu ye nso ye to ye nanu ye nso ye to nana se de yiri ni na oyi no aha de yiri na nanu ye nso na to ye no na ama dam na ba bai san no na dam no de a share boundary between krono and enso no eye e kwan tie bi da finfin eno na sa kwan na kase endusa o hwe video ni din a o de mekrew mo a mo hwe video no mo nkoso nhwe mekre mo o hwe kwan ne tia eno na ha ba bi obi nam no aso hwe fita no ba bi obi nam yo hwe fita o se bola ni enso ni entada na o wurade nyankopon Asem Dika cry team ase ni EPF wom cry team ase ni wo ma hwe hunidie so ha cry ya team mansina ya team omaya ya team
asieni woma ehwa wonidie so ewo oman ni mu Brim Central asieni woma ehwa wonidie so ewo mansini ni mu ase meka ase because of the air cost ni de mahu ene de mate enu ti na meka ase se bi wo nso a etoje omo a se bi wo nso a etoje omo a cause how come say ensu brane kase sei na ya hwa tubolegu a check it out, y'all. Let's go. Amentia. And me patch o hwe video na. Papa no she blue la line no she down black no, trial black no. On say of bridge bi so sisi ai. Senso na down no, tia na down no. A free main dam ni mu kwa bonten no. Enye sa na ti o. Na ya kiti bi. Enso na toni nti ene mu abarisa no. Open gate. Abu yati ade ehu o. Okay, somebody amenti abu ba me kambi because ejihi e kan 90 a akami 90 sabi okwase no so ye dewo ye ndeme okoto sa abu asi unua so apam ka chense sori ye so enka chense sori ne so atima abu ensu aji 25 acres of land egusu cover na omanfo anya kukudu osidan wo ho entimi bisa se woma esidan wachima boabo nsase eyi dam no ho no womo gi permit every Brim Central Municipal Assembly ema assembly ni mpanimfo nso de omani behwe e de omani di akire. That's my question. Woma esisi edan e wachima boabo dam no ho no womo gi permit anso mo sidan no na som ko gi permit na assembly ni de omani di akire. Cause abusia de ntia mekasa ne say o ko dam ne so a ufra boabu krom ba bi efe na manfom na o wura dam ne mu a ubenkum so obi akofa anhwan ne aboa begu ono mo. It's alleged say yes nipa na ba besi dan e wo ho. It's alleged say nipa na besi dan wo dam no. Could you believe say nso ni yiri na wotwe ya mu no etoya eyiri ye no ekofifa abo ne anhwan so na atwetwe bi kura koi obeje di san but nipa nya kukuduo nipa akoma etese krama akoma nipa akoma etese ponko akoma wanya kukuduo me na moska mesi minya sase manya bi de afoni wakoje asase no esi dan o hwe enso na eja ene ne mia odro na omanfo si dan wo ho na ba ku bi kura hye dan on mo kura de medwunu amenti ase. Wa unim sa dachi bia ensoi yempenifo nya omadwen so mo de ba bere bibia omanfo no benya so mfaso wo mo de be bibia ebema ni hu no eso ate wo mo beba ho ban obia fa ho adwen enti wonsu na Ghana ni na akwakwagye asase wo ho asidan no kai hunu se enso ni na ntesa na ade achia ade sani na no na edenden so ebeba be faw ebefa so obesu edun sa bo tri so afra ban ukosi ni wahu zenzo da ho nyame adom zenzo no bai ko kama cause ye ba be ye 2-3 years ni no ba bi wonu na distance eda enzo ne edan bi ntem no close kama ben dan no rap yo hey jankoi lo for mami pranosi oh hit me no kagu bra for me yimiti ani kusi no ma kame ho yes me na yale na kafra na men shawdi na no sama fo emmo ho bai me no ma yimiti abo modam ne de ehu pao mo nhwanya hu bibi onabo amkate mo anya ne bibi ebe de awu tuna bi asem ye beka esanse ye tu ho obi afi dia hey se mo nhwan ka abo amanfo mo pe dan mututu dan ne kosi na ehu ebe tunya de bum ehu achima abo filling station mo mama ho ba yo ne so ne ehu eji hi se asem beba achimo dan Brim Central na mo ye ne dan abanto hu so yi ye ade ye hu omanfo esuku fo twam omanfo twam enya ji hi ade awuje beba esuo ne so 25 acres ade ye ta asem hu Ghana ye ye nhwan dodo eji hi ku nipa ye beba asem feni me no
Kwani kusi media meka. So won penny cra. Me control. Asembeni o, asembeni. Asembeni o, asembeni. Cha. Okay, me baby phone line sama achim aboabufo. Aboabufo nko a. Achim aboabufo nko a. Se titu mu amote ben dam no. Say na feelings in it here. 0201 944485 0201 944485 and na 0554 820910 0554 820910 Frebra Omanso Achima Bobo phone kwa. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Epa Jodi ni baby akaza fi so abo bia. Okay, Black mo piao abo de she. Dami said the chene said the eden dino. O minim sa won te dam no ho. But o dan na waka fa ho. The data me fa akunya yin so fantia aye komian telephone na onabu ni wajapo kwetu. The second come of odan PPMP. Ke Black me say dam on so kwetu. Yeah, rade. Dam no die I'm not the committee member of Comia. Since about 4 years, me, young man, on my ya. So, only pay boy, the Frobeshe. Now, somebody is way toy, deny you a Buddhist here in young but saying, like a down here that the way strategy, the BBIA, into which you had for site, put me a genetic money, a dama even, a municipal assembly. Honestly, I know, I call individual because a banker of my corner, a drug here. Na say yet ticket say and could be a Bayanako. A car park or bola na Kebra committee so unit committee member. Na we no so obika so ye wadwuma oh e friend man so. So obika so ba ye wadwuma ehia sika kese ne e denam so ne yinam. Uyu yam ya eso be banfa so na abetoka. Hello, good morning. Hello, good morning. E pa chodi ni ba bia kasa free so abo bia. No, Abu Kusi Bravely. What do I need? Bravely, dam. Willy, okay. Yeah. I don't pay money, Juma. And I will kill for you now, so Emma Matter. Now, Kusi Nekoma Samson about dam. La Kahwa Sama, can. Makwan Sabe Fiani. Kusi now, I was asking me because he said, you know, Crime, 3 years, ever home. It's yaka and penny for said you penny away from a bonnet yanka. Yanka among for you. Appear for explosion here. But the young cupboard, you battered here. I am cabby. Sorry, Nipper 22 from. Oh, hello, good morning. Oh, Debbie. William Wanatum. Abu phone going. The line is open for you. 0201944485 0554820910 Munzo muhu achima boabo dam na ya kan muhu da no oba Ahenkan 93.3 FM Facebook live a ubenya bia hwe brabe so we de tia eda krofimfia o manfo ton je dan esi dan wo ho je nsase brabe se de dam ne tie na eji hi oh Ghana na obi abetie nkan. Hello, good morning. Twaso. It's in America, Nesse. You penny for more, yes, rom. You know, excavate tobacco. Now, you are feeling Kakana, yet dredge a year, the dear soon a bua and fun. Now, you're feeling quite mobile. Would be a beton. For now, it's your best room. Mamma, my name, Koya, but the answer. And as a new abrim case here, and any pound of you to send you, Mamma, yes, high. It's not the soon yard to boom. May come say, I almost say, I have a bon coin, the end of Omoboa, it's an shooting a buy and sure walk. Damn the mono. Lord, fine main road, a big Lord, crying in her. The woman say, I have a bon coin, some of the other. Then your monk can say, Omoboa. Money on the Mo, Yaminka, who ya does it.
Adendetino, Achimabo, Abo, Damano, and once some unity, you can't yet do once a moon come over. Dream Central Assembly, and Yabano, Nedena, Moyafaho, Yamiadumo, MC, a wo cray you muati, Achimabo, Abo, Damano, Dachi be, Sajin some beba, a dear woody beba, Sana blim, a gin your mouth for coy, and soon when the phone will be on Cario, a coon nipa, a coy. Achimba Tabby. Edan yeson edan is wo pan ye nimsa dan nye ai week ebu ye de ye nya expert ebe hwe asas edan na hoden ebe hwe na hoden ka se edan na hoden nye but isi ono ye nya obi am hwe na hoden esi no ye nya obi am fene ne ndi echehu se we nye ye nya obi anya sa de but ebu ye no ye nya expert ebe hwe dan na hoden e wo batabi junior Jesus wo after say kuni pa 22 no and what you cry, yes, hard time taxpayers' money 2 billion every victims. No, and what you time 2 billion, it is got 2 billion, that's a 200,000 Ghana cedis. Every victims, no, and the Abu Day, and young woman, say, I call you worthy dear Dahoya in Sono, Yana Baboko, Neko. Ya na bebo kokko na ekọ ayemfi no minim say ya dan a egihi abam penfo ba behe egihi na diewu na prankofo a abam wo de opa marketo kan cross ya sa beto ba na say wo de bancha bonhum say ya beto ba na aturanchemasi ejawadwo obi nkampo enno so dai kroba kan say ya beto ba me be ya jemidin obi dwan no bi nkwama ya de Gane de achimu wanchi monhwam husu ye amugrom ho de asem gu ho asem de mu wobi kanina Roma da no esi wo bru finche du mienu na esi wo na nkola hwe edi ewu nkola nya baabi ntina achimu wanchi mo asem mombo munye kuro kitu sika wo mu papa de nchembo asase so mu wobi enkrofo guwa mu wusi ka papa achimu wanchi monono mu wo de nchembo district ni mu epoe mantem na mu butuo amase esi kan bi edema mu ICT center adani meeting center ene eho ye kuta ade obi anko ho achimu wanchi na mu tesan achimu wanchi pichecha mo achimu wanchi motinsam so achimu wanchi moni abo one di first one abo second achimu wanchi ano pemichao anwa mo filia mo she ho nyami shamo mamu dua bode ewa akotomole ase bola na so nyami adom bola ni yedwi yenso obi dua bode na me se bode na bebo chese potra akoko ebeye docho esanse bola no fertilizer nko a enioma wom enu nti bode no walda cheki ebeye doso ebeye kese achimwenchi achimudan achimabo achimatia kama kwanta manso for mechi yetiamo enti manzo mudi avesha nzei omo mu free attack ma kwanta area na omo bam fine tan enti anu abo dam no nkomo no Shoni Ohini Kofi say good morning Gwagu. Hayford Frempon si Kwaku achimu da agenda 111 ewo himfa
oda de nyame adom ye wo government hospital kese kakra hono mo tino agenda 111 ye nya bi ti ho asem no o se o hwe me life every Sweden and o hwe me free pampanana tika achima buwabo me de mi ko mi hu yanka obi anya no adro me de me ka kire mo achim asene mo bola no mo nya ho hwe bola yisu bola yidi ewu bola ya de tushi aji mo nhwen ka ho sem na da ti bi adi ewu di beba achima sen ne mo nya ekruketo a mo da kwan ho mo nhwen tu bola na mo besei Ahenkan FM we too much mu paduma pa nyankopon hiramu osentia nkoma Kristo asafo emani na happy Sabbath day oh no nza nanso no ana yepe achima boabo kwan no nso empotem kwan na yehu ha achima boabo mpotem kwan no ehu ekwan yafo ye no achima boabo ya babiem dam huhu monte hu monhwenka ebediawu dachi eji hibekum nipa omanfo beba achima boabo media mi ko me hu yanka obi anya no adu osena se fo atenase achima osena se eno opani kura edan kwan finfin okwa akwatia obefa wanchu befa bebia obefa asama kese omo ye den eye clinic omo besi ade osena se no oma kamo ho enka agbomu ye adwuma kro bia da kwan ho beje achima osena se mo kwan enye achima tia kama kwanta kwan fun na nsumu brepa minim se mo beka osena se akwabo osena se akwabo osena se empeni fo ntina se osena se akwabo osena se me mama kwabo empeni fo ade ebusian se de mekan no achima osena se fo empeni fo be cancer enche bia obeti omonka ade anope yesi sabi obi na kana sem se ya yiwani asem piansa no abeyi obi de ene ye bodam so ayi bo fifi tene medika bodam wa achima boabo dam na akava 25 acres of land aboabo mpenifo ton municipal assembly for he MC Tikromia Ghana as a whole so ye ton he abrem me kabiem diamonds wan mena galamsi amno say sensom kutatumi krata I don't know but me problem ni say edugu ni paso ni de empenfo tu ka ko hwei ababu de dam ya danum si a enso yira ebokoko biamfi no eji hi ediewu ampenfo beba batabi edan buku nipa 22 ye be tag taxpayers money ye 2 billion ebe che victims timinim say sa no mo twan o I don't know but mi hu yanka de obi anya no aduro mi hu yanka obi anya no aduro mami nko studio 2 na mene osena se mpanifo enkodi nkomo ebre no eye anopa no nwotwe apan minute aduanan miensa 8:43 ha eya Ahenkan 93.3 FM yeti akua frakoma studio eyodi ankan kwa me ebo amame studio ni ati mami wawu timi betena bia mesumi ewukwa da bantin honhom no ebi wura me ohesu gagu ka me mo tumi ka na mesumi hwegum sa emberfo makwa ba mami nshase o la line so akrampo moko de adumo na we boko ni e frozen wadaroma pacho betumi esu headset no na okay abacho udin bidin ade Michael Osei okay Michael Osei wow abacho free me free achem osenase achem kwana na menum bremu sure onum bremu ti unya kukuduro kasa onum bremu ne na da na ye team pampanyo ti den na obe ne den eda odin so yi
We do chima yen man nsem so de age nsem. Sa. Ne ye bibi be. Oh inshallah ni da so. Inshallah o se ni da so no yate. Na Mike mami mbise o osena ne osorase no. Sunsun ye be no. Esono e confusion crofo point na me bisa no. Osorase ene osena. So ni mo osorase. Ye wo achiase de no. Ba ho ko hwe. Na obi koku adwene e wo nso bi mo. Ye ma ne de to adaka mi so ava kuro ni na. Ene osorase. Eno your sorase. And it was snazzy. Or sanasi. Timama wa be chim difference wom. Mo shade you nim difference no achire me. Akran pacho kwaba. Yeah, no amenia. Odawo mampombo ko de. Yeah, me ado nan so e. Boko. Pacho din the same. You frame me ampofo, but dodo na frame me Puffman. Puffman. Yes, please. Ampofo, but the Puffman. Yeah. Puffman who you from Puffman no ana. Say na fufu wom. You be dey nyina me restaurant na me barber shop e dey da so no. Puffman. Yes, please. Edina da so no e chi sofo chi obia o. Puffman. Mama nko me braise. Pacho free for Adaro man sana me cause no. Puffman. Pacho free. Pacho me fi achimo senase. Achimo senase. Okay. Ana mama nko so. Pacho unsu din design. There's me Derek Mante. Derek Mante. Yeah. Okay. Unsu free fa. So me fi achimo senase. Achimo senase. Mo. Na say anope yo senase fo na mnim bedi nkomo. All will be on frame. Mama nko ayi so last one so. Akra kwaba. Empombo ko de. Boko. What you for saying? Friend Mingle Bracon. Mingle Bracon. Yeah. Mingle. The one friend me buy you one. Hey, no ya be mo. Aye. Okondo ge. Me go school na empa bo bi am ko share you. And na afi dom di 2 million. Abayo aka. Aka. JHS and SHS. SS. And on the two. Who's SS 2 din fun kwa. Oko SS way. We call Laboni Senior High. Laboni Senior High. Engran. Yeah. Wow. And it's all try pan. Oh. Me dem team back. Penifo na mama kwaba. Omo atinase. Osinase fo. Yakaya hu ye bedi nkomo. Achimo osinase. Baby awu bi atame kotu. Twaso. Ne tie bi nkomo ne ye betu na nsa. Ane ne nine. Adi ebe ye dewu. Osinase okwa kwatia obefa o. Okọ asama kesi ubetumi afọ. Okwa kantin obefa o. Okọ buadua obefa o. Ekrobia sede dane baby oh meduma ne mani age keke menim de ntia sede da kwan na ekroni e kama pa ba menim nsem tebia mpenufo ahie ene ibedi osenase mu nsem kakra nanu me kofa mpotam na ekwanfo pede da mpotam ni okay bia won tutu egu akwam wadaro mama me nhyase o Michael Oseiso eden ndum bepiem wonum se nano pei ye de wanum se Ahenkan 93.3 ma Asem Dika dwumedie ye didi wedi wonkoma ye mbisa ye se enim so ye bisa eden ndum bepiem wonum se anopei mo kwanso brapani ye kwanso de bia boko atin se de se awdi kan no osna se ye de dwumedie kese bi eba we ye first edition na eba so ewo achim osna se ye homecoming enunti na ma yetu anamo ede aba Ahenkan FM se ye be papa mu na etiefo ne adofo nso ehu ni nti a ye sa program no na adofo nso ni fiefo ni na abafie na ma ba beboa na ye ni na yakabom aye homecoming no ama na wie peye na se homecoming achim osenasefo ba ba ye nti ena mo na ma no pai okay na botai na ne sen botai ne se ye be keka yansase na ye de awie ye hospital a ye si na se mo frase ye fiase si aboso aprasta aka enema kakra bi a ye be atoaso na ye wi ne hand over ama hospital hofo na mo so motimi enya so mfaso na mprempro mo ba bia nurse fo ne ye adwuma sure for now no dey mo we bi ho no but eno me kan say health center na a health center na se dey mo ye hospital okay na se akandie no nyoma bekom no ebeku nanim asen dey si osisi na dey o mprempre na aban dia aban de si ye ache make I see buzia time why is ya buzia time hospital now osinazi yusu sure mukuta population babru 10,000 anamundu mobru 10,000 buzia time ene munu amawu ani so breaks kwa no mudisi okay intida na ma emabunu no enfo na eba besisa
ayaresabea foforo info na esi saa dan no ayaresabea ne de ne Dika no yenuanom a ewo amanone Italy na nyankopon kan makoma okay na amjeje ntoba kakra e de be hye adwumadi na se okay nyame adom amasi se de sam de kankan amasi aboso plaster but esa nse ba ko fon sentiment kata nyankopon ni nti no ahoden na asa aba fom kakra okay na oche mama mre nso chese yenhwe ma ne nsenti no ese yensu kromafo no ye kan ye ho bom na yenso yetimi keka yensase na yedi wie se de si akro no so benya hospital ne so mfaso since ibe jaye si wona kozi se ebi ahoden beba no na akachi okay the sound na ye dwumadi na ye de apɛ ntoba kakra na ye de awie hospital no na akra mo ayaresabea de o sisi yi ayaresabea wo no sisi buzi ade no ukoma sen na ho no condition ne tie sen na e wasetena tie empo announce for na ye adwuma no sen no masetena mu tie menu ya hwɛ medase ye hwɛ condition se wo no ma e wo form because even osenase no center sabi kase for cardinal pointer osenase the center esebo accounting kobre so mremre even kwashi nyankoma se anmakojo supon so nyina momuna boss na se ayaresabea buzi ade no me na meka kire wo na even nurses ho no kro musa ketwa kra omundu 10 araho osenase kro no nko abro 10,000 no meka kire wo nkro nkitenkete ka ho no next for one mundu 10 me na meka kire wo amusa so and say doctor de muni bi yo first in charge wo in charge wo da me kire no okay but say yesa na yantimi ampagye mu a menia eniama enkoyie eden muhu ye ntia mani abre se mabunu amwo ebi wo Italy na ebi nso wo osenase kro no masom se yonso menu ani nipanti makabo maye baako te se maku a mo sisa edan no eden na muhu ye ntia mo yesa meda wase nyankopon adom ade nyankopon de hyira ne senase de abrochire nyame de hyira yen pa ye kase fie bia mu a enim kura be 3-4 na hwe emmemo ano se de o masi ekabo mu na ne so yentimi ntena keke enhwo musa nti yen senasefo yen wo senase ene o mama kwantu nyina ya adwen baako se ene na saa de akwantu ne nyankopon de hyira se ehun ba mfaso emakro no to bia mfa na ni gidie na mpaibo na nunya ni bibia meboa ni emfempeja ntimi nua ba me osiwe ye ko nhyira mo me nhyira no Michael me na me ka kire wo me ni din komo pa na oye active me na me ka kire wo obi on ma kutafo na online WhatsApp oba no sope te sakola bo ne dwonso me na me ka kire oba na okọ but oye active ba bia me hu ni da ba ma ka che ni plain say de oni ni pa kasa no ma pena sempa intade bi won po a oye obisam se wo sanya mzo da bi o ma no ba me pade sonko bi na afre ne nchen nipa ye nipa ye guma wodro ma wo se ya ba yo se ma bo ntrase nwanwa de wa boys na sole we mo chese omandwuma bie ne wa ye kase ye ya mmemu we omunsom na se mo no de u kire ma se ye bom konkon amandwuma o manfo ba ana mo float mi nya hwe me na me ka kire wo amandwuma mbu ne ni akwaje ani me ene nya sem keto me se pa woni behwe ye ya de a ebe ya ade a enye se ye ne wanso every year bia ese eba so because sebio se Italy for the way aba no ma be si a ye nyina ye ka bom Italy for na bia bedu okay mpatwo mu kutafo mo betumi adwane live on Facebook mo hospital na ye ka wasem ye show e wo Facebook live o se chan kan 93.3 mo Facebook on sabeka na ya se de ka no eno an ye show na unfortunately TV no e was nke show anum se but bibi ntino ye betumi monitor Facebook ko Facebook live any YouTube tino mo hwe ne ni wa dance se edan na amusi no enu ni ana abusuafo se wu cheurodi na edan ne star no mo fa firi e pacho eye fese mpanimfo no mo ko foldia no ana mpanimfo be ya omo a mo ye fese health centers omo director no na this plan eden mo na mo ko request ya no no na de ba se kama ye fese ye kat sword no no de omo wo ho okay na se de yakoso na mpanimfo nsa wom omo nsa wom okay omo nsa wom ana mo star na fa pound enya sam ketwa hwe we na hospital ni nyina kro na esi enya aban we no ni ye de 2 years pe atiefo mo mo de andi ma chofe dam na yira amene wontumi po ma ho ban
Dimecho Facebook live say Ahenkan na 3.3 FM. Obi abete no de. Empotem kwan fun kwan mutumi nsiesi. Eti ya adwen say we no enya say ye no wansan na ye jai. E ya de bia fi bia be koso. Kwawu ebeka so snasi o snasi. Mo botai no no. Mo botai no no. Nten obeti osnasi o osnasi. Se mo jibu mo kese osnasi kese mpuntu nko a. Aha. Kese osnasi o se mpuntu nko a. Osnasi o osnasi anye so e. Mpuntu nko a. Yanko ba kon osnasi o osnasi. Mpuntu nko a. Mema wo mpuntu nko a. Nyame adom nana twere so hen. Otaumawura otayachi kese pa nya sam kese ana mo hyanase dasebre mo hyanase on ne ma ne yan okay no yomo de ya dasebre ofosu kwa bi aye bi ahwe na me ka kire wo mitu chema no yensu mitu chema no cause dani ye ko ese ye ko pe live band ye ko papa ne say ye ko nipa na okuta machine no o se o kwa ne obi abefa ya nyame ado nya kwan wura soro ne papa ne cause me dia kro na me dia ye de ba because me so me can me betinem dwam o kan ni pain ye mo se mo sa o atreso hina mo se ma no when are you hine me na ka kire wo papa ni pempuntu nti yeso enwu anim ase ade ye bi gu ayin funa anim ase me na me ka asansa fa de o de kire wana fa de a asansa o fa de o de kire e kire sen akroma o fa de a o mfa nse ne botomo o wezi ne kura ne nsa no ntino ko fa akokoba na bone enti mo kire sen ye kire se de wa wo beyi bibi e de beboa no wo wa de wani be ko so senasen edam I see nese wa usika be kombia no ubehun fa so a o kire wo se ba bie mu a wo baba be yi ni mo ho okay enko tse de yetua to Ghana memo ya si abo pa ya si abo ya si so to ewiabo ya se senasi mpuntu de ye ya de aban e de bebrenya ya da na wa mfa mre ya mo yemade kasa na de ye be ya de wow me patcho se wo tie radio ye bomodin join me live on Facebook and YouTube na ubehwe ayarsabia osenase astati Asia me makoko hunda na me kan na omo kan na me doubt say there be how na mo mfinya yam bisi dan wi e dan na teze manya ne tia kwa say agenda na say odu no mu wiam be san duduma oh say hospital de entum nti no mu wiam be duduma ne ni na be ba ko na say mbetumi atu se kura ho ya kura mak dachi kura no kura say ni pavement mo krono na kura bena me ka kire wo mo be krono na pavement me ka kire wo e bi nsi da me bi da me na me ka kire wo ayo easily gon me na me ka kire wo mo be krono na pavement nyankopon say de nti e be ye yenim ne ya ka ana makon bi o ba bi da na oh masa hwe kuro no se fie bie ni hon mabrochefo ni nti even obi yi osenasi kro me na me ka kire wo achimo osenasi kro the whole eastern kro bia me na me ka kire wo ayi memso kro efie bia mu efie bia ma tu meba ayi abayo o se abayo ufie obusu ani wabrochire be some years akra ya fe o mo sen the friend brako bi the friend sister brako root the friend brako so gifty de no mu na tumi ko san o mi no dia exams na de on call nti e mu wi ya no mo to adwuma so sa ana on so me nyidio abusia opanyini kire se okọ achim osenase a kro efie bia mu eni ewa abrochiri krachim patron ne kure nti unsu fie obi wa abrochiri bia senase de obia o senase bia onum obehun se ofisi senase bia na anya kura wanya kura mienu de obenya yesu nko bia fom de nka so nkwa ne kwani unko obi afie o ye de na hu sa oh se ye nyina ana mo ye mbode wuro kronum ne wo ana se ade no se tutu se ehwumble etu wo no ma de be chesi oh we ko wa de be chesi we ko na de onko se la bala nyakopo e wadoma mi ameka se de kromo obi ani ni ya fro sen wo popular name ni eden popular name de bebre ticho mama nkre Scotty ticho Buffon best keeper osenase o keeper Buffon nti ayi games on be ye mehu wo oh
me gym life me handle me boot na se born you dey ntina be so be na me se me mobie but we any there ebe ya there ebe bua kru no if you say ya twe ache yes as kru mo do born ma o me se yenye but then yenye say ye pempuntu o me se maburu na mo nya na kru ni na mo nye maburu no but ye imputu ni epe amo ha mo ne do on say ade ne nkwa emma ye be chem say ade ne say ni ye pent mo mwan na ade ne nkoso anti mo fire sana no mo chimu no gana so nsi ye chi no kre sa but the yenso ye pen say ye kro no betumpon e de chese senase de me so a me hu senase no enye ne ana me hu senase ye kasa senase fo e wa bruche no na me so akete but enne de na se mo strategy bi da ono mo amode bua mo ho ana senase mo ye ba ko pan ya kabo se nya kabo mo se ye peja kuro no ye peja kuro no kuro na ye peja se ye ni bi okay but ye nkakra okay sa fi no mo ko abrocho mo checho ka wi nkakra ye na ne kabo mo ye ba ko a praye wi ba ko bebu be na kabo mo na ye puse bi ade we ye force se ye de ho den bo a e be ye ampa fisa de ye start ye no nkakra ye hu se afeda peja penifo ni na be di akire the same penifo ni na be ka ye won ne ye kasa bibi na eto chimape na matene ye ade mo anya ni mo nya ni sei ti enu nti yenso eguso a ye ire won se de ye bia nnuanom boa ya yenso e course bia yenso ye be de ho den ebe boa wanyi skampo ado ho den be boa eno anu no na ekoye ni na osina se mabru mu obibi kakra mo ye mu onwuma kakra o wie school na bia o resource nya na ya ho ntum a obeye anamoto na osina se de eduma de eduma ho den kakra nti de mpenifo start ugidi se daati bi o betumi abiebie enwuma momonya bia ye sa ti da na aka che sam mpenifo no sesi a de yenso ye pen se ye penwuma school ye ni school saying SHS mo pe SHS ye pebi okay hospital na ye no se nyankopɔ adom na se wie pe agenda fofo ye koso e school okay if the school no so hia ye ni market market nze assembly ni so musibia mo kewura mbe 2 years so be hwe mabe say boys ni bi wono adane agana bia ena ne kule ena nkofo bresa ti yenso yes lese no so mabe ya mayen if say o market na se ke wo school na se ke wo enwoma nkitikiti bi kan wa eboa kuro na kuro ni pedi adwuma obi to nkutukura na ye beto school ho no obi betimi di na kutu akosi ho ampa on meto school SS fans omu didi kama obi nso ba koto aduane na efanya on meto ye ma menem ye nuano ma no ye business obi ya business because me mu asebi omo se kaya no be so o se no be so o me ebima kuro ma ye hye kuro me hye kuro efise kuro ni kuro ketwa ye wu sinase de enye ne bosu but ye bompa se enso ade hu na abaye no so nyankopɔ be yadom ne be yi ene ne bompa se ene nso be koso keke se ye ma ya kuro no ayeye ma ye nyina enye ya betena se bia ye ba be kan wonsem edato se bia se ne se ene ye ya ma ye mpanifo ni nyina ne ye nkwa mamu ani nyina maburu ni nyina se be ye nyina nso be peja ene ne ye hia enti ye se omo nso momoa na de ye no emfa ayi bia wanchi bia me na ebeko straight na bibia toto na akwem keke ene ne yepe okay ma me nko abayiwa so abayiwa ma me san che obiem o ye pa atno sansin fian o matra over 22 years yeah next one ye wo ya wo mi on crying ba ana bidi akwa ma na bidi akwa ma ba na uko school kakra wo sanase debi wan ko bi kura ai school dia mi ko ni na on crying ba mi we ye no na me ba town okay ba town near town na mu ye okay first near school adenti na mu ye near school bi a French teachers experimental e wo osnase anti o ko tro wasi na wan pass a center no san ti bi be tro ho o be tro be pass anti na kro no mo hye endi na me so na me we school na me town de o kantamanto mpaboa timitimi yi bi gu me bag mu any phones na ma beton na me call anya di wawia there be okay tonaton tonaton.com okay if you are benya 10 cedi or you are 15 wa wow na business ayo no koso na koso ma ntia ma kro no ye me de ma mi tire mu a no ase kro no wi ade fo obi yere uni ada se kruma you leave the town peacefully and osnase mo hye ade obi ko wi ade ma mo kina mo ye ne den and yeah boys ye ndi wa chikura che se obi wa ha kura untimi mben no se minu ye di agoro ne dem untimi mura ne dem osnase kro nsa na tie obi ni mo bi kire
Empe uni bia bisa uni a obema wo. Ukona uni edidi a utimi don sa tom. Onye ohwe. Sound of Sans life che. Odo. Wow. Monko. Ye pia ba ku timi spread iska. Next time ye pia fufura ba ku oh spread iska. Ti obi ni bia hu. Hey, krona kono say. Do. Yanko ana. So me ba so fu bu ache say. Do. Resurrection power. Osina se no. To asuma me. Okay, me das. Yanko ani youth aye wo Ghana ha. Ya nya o ye kire say I'm peniful, mume say, munyo ye kire da. Ye in peacefully say ya de boa kuro no, ye yi bibia boa kuro. Nti osina saba kwese ye hu say yakote se moyo ye kire da. Mudi ko jan bo muti e de bia bom na ne musisi. Munyo ye kire. Munye bi da. Because what fa kwa, what wade so. Nti ye so re ni ye bibia. Okay. Kwawu no. Kromafo na ma kwawu, eye kwawu. Nti yanso ye mu ba kwa start ni din be da so ama osnase kuro no aye osnase yo osnase nti agenda ye gusu no okay nti ye start ye gotamu yi ni afichira adodo ni yensu obi da ho na choki ya yi nansen ya yi mu ni na abase ohwe mu program ni mu a clean up ni ndu yo bye ye de bia ye juma every Thursday bia ye leader ni ono a no de ni sika to aduane ma ye di ebia ye do ba bi no obi nso ma iska bia ne age ne e dia